Yes, igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official mudukurikiye mu masaha mu gitondo. Igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita, hanyuma kandi twifurize umugoroba mwiza kuri dukurikiye mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe rero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa gatandatu, turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Ni munyemero muri iki gitondo mbabwire ko ikituzinduye ikituzanye rwose muri iki gitondo n'amakuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka cyane cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukaza kugenda tunagaruka no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Turaza kugaruka mu by'ukuri ku bigendanye n'imirwano iri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Tuze kureba ndetse n'ibiri kuvugwa kuri kote ya guverinema ndetse na kote ya M23. Dore rero ingingo z'ingenzi, zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Niyongabo, Prime Niyongabo, amakuru aravuga ko umwuka wabaye mubi. Umwe n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB, undi akaba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ese byatewe n'iki, bimeze bite? Byose rero ntuze gucikwa, ni mu makuru yacu mu buryo burambuye. Turaza kugaruka hano muri Warikare. M23 yongeye gukora icyitwa reinforcement cyangwa se deployment zo ku rwego rwo hejuru. Ese bazi kure mu tuye duce byagenze bite? Byose rero ntuze kugenda ucikwa, twa turi buze kugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Turaza kugaruka ku magambo yatangajwe na Moise Kainerugaba, we ubwe akaba yivugiye ko mu by'ukuri igihe M23 iri buze kwa yinjiye muri Uvira hari ikintu kidasanzwe nawe ari buze guhita akora direct. Ibyo byose turaza kugenda tukikubwira tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma muri Goma cyangwa se muri Kenya ubu tuvugana, perezida w'iki gihugu cya Kenya William Ruto yohereje intumwa cyangwa se ambasaderi hariya Kinshasa, ariko ahita yohereza n'indi ntumwa hariya mu mujyi wa Goma. Ubwo urumva mu by'ukuri igiye kuba iri muri eneo za M23. Ese ibi biracuriki bimeze bite? Byose ntimuze kugenda mu by'ukuri mubicikwa mu makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru inshamake z'amakuru dufite ni nyinshi cyane, munyemerere ahubwo duhite twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye. Hanyuma ibindi byose tuze kugenda tubigarukaho mu by'ukuri kugira ngo iminota itaza kutubana mike. Hanyuma rero niba udukurikiye kuri mibara ubwa mbere, nyemerera uhita ukanda kuri subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo buri ko dushyizo inkuru uzajye uba mu wa mbere cyangwa se na uzajye uyibona mu bimbere, uce ukubirero no kuba wabona inkuru yamaze kuba umuranzi. Hanyuma kuri mwe mwabikoze murabizi iteka mpora mbasaba rwose gukanda kuri like ndetse mukanasharinga n'inkuru. Niba iki muyimaze kubona link cyangwa se video ibagezeho, mamusabwa gukanda kuri like ndetse mukahita mukanda no kuri share mugasangiza n'abandi kugira dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Turabakunda cyane, ndabashimiye cyane no mwese mwabikoze, mbahaye n'ikaze muri iki kiganiro cyacu. Aho rero n'ubundi already Vincent yamaze kuba agera no ku murongo wa telefone, tugiye kuba turi kumwe cyangwa se tugiye gutangirana ikiganiro cyacu. Waramutse neza Vincent? Turuza bwana Fighter. Weekend nziza Kuri twese. Ndagira ngo amakuru yacu rero tuyatware ku murongo. Ndabizi ko abantu bakeneye kumenya update ku bigendanye n'imirwano cyangwa se uko biramutse ku mpande zombi. Twabonye na Wazarendo ku munsi w'ejo abigamba ko rwose bagiye gubahaye 23 ntarengwa ko igomba kuva mu bice bigiye bitandukanye, bitari byo kuwitwa Ngoma Nzito, witwa Yamuri ya Kutumba ndetse na Foka Mike ko bagiye kuzamuka cyangwa se bagiye kurwana umuhenerezo. Ndetse yewe no mu nkuru tugiye kubagezaho nuko bavuze ko ari kwerekeza muri za Uvira. Ariko ntago ncango duhere ku bigendanye n'imirwano, ndashaka kugira ngo duhere kuri izi nkuru mbona zisa naho zatangiye kugenda zivugwa cyangwa se ziri guca ibintu ku marezo sosiyo, cyane cyane duhere nko muri iki gihugu cy'u Burundi, kumva nka perezida w'igihugu mu by'ukuri atari kumvikana n'umugaba mukuru w'igisirikare. Ikiriho biba ari ibintu bibiri. Icyambere haba harimo nko kuba yamwirukana akamukura kuri izo nshingano zo kuba umugaba mukuru w'igihugu w'ingabo z'igihugu, cyangwa se
mu by'ukuri yareba nabo bakaba bamubirindura. Ndagira ngo tugaruke kuri inkuru ariyo duheraho rero, iyi nkuru mu gihugu cy'u Burundi bwana Vincent. nibyo nashimye nyine no mukuru w'ingabo z'u Burundi. Yego, mukuru w'umugabo w'ingabo z'u Burundi nyine yitwa General Prime Niyongabo. Areba na imwe na shebuja. yego, kubera ko bapfa mu y'agaciro abo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo bimaze igihe bashinja Ndayishimiye ko yarya wenyine. Ndayishimiye aherutse gutegeka abofisiye bakuru babiri mu ngabo z'u Burundi ko bafungwa. yego, bakekwaho nyine yuko ngo bashobora kuba bafite uburyo binjiza amabuye y'agaciro i Bujumbura, bayakuye muri Kongo ariko ngo bakayazana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Batawe muri yombi. Noneho batawe muri yombi abofisiye babiri nyine batabwa muri yombi mu kwezi kwa karindwi. yego, noneho bavaga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'ubundi sinzi ibyo bari bagiyemo kuko ntibabasha kubisobanura. Bakaba ngo hari umushoramari bita Juvenal Hajayandi ufite isoko ryo kugaburira abasirikare b'u Burundi bari hano muri Kongo. yego, nawe yuko yafunzwe. Kaba akekwaho nawe uruhare mu kwinjiza amabuye y'agaciro mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. yego, nyuma rero yo gufunga uyu mushoramari ndetse no gufunga aba basirikare, baramanuwe bajyana ku cyicaro gikuru cy'ubushinjacyaha bukuru i Bujumbura. noneho batangira guhatwa ibibazo mu masaha y'ijoro icyo gihe bakimara gufatwa. noneho bamaze guhatwa ibibazo bavuga kujyanwa muri gereza ya Mpimba. bafungirwa mu gace kihariye kazwi nka Efirimori. yego, ariko ku buryo abofisi bari bacungiye umutekano ku buryo bukomeye. yego, ibi rero byo kubashinja kwinjiza amabuye y'agaciro mu Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaje binakurikirana none kwinjiza mu Burundi ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibitenge zarangwe muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko Ndayishimiye nyine n'abandi bafatanyije mu butegetsi babishinja bano basirikare. yego, ati mwabyinjizaga mukoresha imodoka za gisirikare zagenewe kujyana abasirikare ndetse n'izindi zagenewe kujyana ibiribwa n'ibikoresho. none ko ntawe numva Prime Niyongabo biri kumufatira cyangwa se biri kumugeraho ku buryo ashobora kuba Prime Niyongabo rero kuzamo kubera ko yatanze itegeko ry'uko barekura aba basirikare. muri make yarabavuze ati mubarekure kandi perezida yavuze ko bagomba kubafunga. none wowe yajya kuri gereza ya Mpimba arabafunguza, amaze kubafunguza abasubiza no mu butumwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. none bakavuga yuko amabuye n'ubundi babonaga perezida yajyanaga wenyine uyu Niyongabo ntayabone. yego, none aza kubasubizayo rero mu mugambi wo kugira ngo nawe atangire nawe abone ko aya mabuye bamuzanira kuko yabasubijeyo mu buryo na perezida atazi. ibi none vise aya makimbirane ari hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare, urabona arimo aracura iki, arimo araganisha he mu by'ukuri ku kazoza k'iki gihugu cyangwa se ku kazoza k'abagabo bombi barongoye cyangwa se bayoboye iki gihugu cy'u Burundi? nk'uko babivugaga nyine harimo opsiyo ebyiri. opsiyo ya mbere ni uko perezida ashobora gukuraho uyu Prime Niyongabo. yego, opsiyo ya kabiri ni uko Prime Niyongabo nawe ashobora kugira komburo bagakuraho perezida. kubera ko ari kubona igishoboka cyane ariko Prime Niyongabo ashobora kuba kubona umwanya kuko twabonye n'umushinjacyaha mukuru mu ntara mu Burundi. yego, witwa Leonard Manirakiza. nawe ngo byaramurakaje cyane kuba abasirikare barekuwe. aravuga ati rwose igikwiye gukora ni uko abasirikare bongera gufungwa. ati kandi n'uwabarekuye y'uyu Prime Niyongabo atakabiryora. aha rero niba umushinjacyaha atari kuvuga rimwe na Prime Niyongabo akaba ari kuvuga rumwe na perezida, birashoboka ko Prime Niyongabo bashobora kumukuraho mu buryo ubwo ari bwo bwose butunguranye.
kubera ko niba bahuje babikora mu buryo bwihuta noneho bagatangira gushaka n'abandi basirikare bavugaga rumwe n'Prime Niyongabo bagatangira kubafunga mu buryo bugiye budasobanutse kugira ngo bace intege abandi basirikare bashaka kuba bashyira igitutu kuri perezida. Urabizi ko mu minsi yashize nyine hagaragaye amasezerano agaragaza uburyo perezida Tshisekedi ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye bagiranye amasezerano yihariye kujya muri Kongo. Yego. Guhera muri 2023 kugira ngo bajye kurwanya M23. Ariko bihongera kugaragara ukundi kuntu ngo Ndayishimiye yahawe amafaranga ku buryo bwabwishwa yishimwe ahabwa miliyoni 2 z'amadolari, ariko abasirikare ntibayabonaho. Haza guhishurwa n'andi makuru y'ukuntu amafaranga yari agenewe abo basirikare nanone yego batajya bayabona yose ko ngo babona intica n'ikiza. Yagiye mu mufuka wa Prime Niyongabo se? Oya, yagiye mu mufuka wa perezida ndetse n'abandi. Noneho Prime Niyongabo akaba avuga ati umushahara w'amadolari 5,000 kuri buri kwezi umusirikare abona, ariko ntamugere mu mufuka ku kingene yabonaho. None ibyo bintu byose bigateza polemike, yaba ari amabuye bazana yaba ari ayo mafaranga, bikabateza ikibazo nabo bikaba byatumye bahangana. Ya Vise, ubwo turaza gukomeza kugenda dukurikirana iyi nkuru. Ntekereza ko uko bigomba kuza kurangira ku mpande zombi abantu bahisemo kudukurikira cyangwa se badahwema no gukurikira inkuru zacu hano kuri Jeune Official. Ntekereza ko ibintu byose bazagenda bimenya uko bizajya bigenda bihinduka gatanu kuri kagenzi kako. Vise, ndeka twisimbukire tugarukana muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duherero hano mu gace ka Warikare, aho mu by'ukuri amakuru arimo kugenda avuga muri aka gace niwe ngo M23 yarabyukiye mu cyitwa kuva ku mugora w'ejo, bari mu cyitwa reinforcement cyangwa se bari barimo kugenda bongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Ibiro birimo biraganisha he kugaragaza ko hashobora kuza kuba urugamba ndetse runakomeye cyane nkuko amakuru arimo kugenda atugera Bwana Vincent. Nibyo, Warikare nyine habaye reinforcement ikomeye cyane. Umutwe mu 23 nyuma yuko wohereje ingabo nyinshi mu gace ka Karembe ndetse nako bita Kalonge. Ubu watangiye no kohereza izindi ngabo nyinshi ndetse n'ibikoresho mu gace bita Peti, akandi gace bita Ihura, Rusamambo ndetse na Buhumbirwa. Angane muri groupement ya Kisimba ndetse na groupement ya Ikobo. Ariko ntabwo rero mu 23 yonyine gukora reinforcement kubera yuko impande zombi zigenda zibishinganye mu bihe bitandukanye. Yego. Ko zongera ingabo mu bice bitandukanye nyine, yaba mu 23 ishinja leta kubikora, yaba ari leta nayo igashinga M23 kubikora. Uratiye FARDC irazana ingabo mu bice bitandukanye kandi hafi yaho dukontorora, kandi kajyana intwaro ziremereye mu bice bituwe n'abaturage cyane ku buryo bishobora guteza akaga abaturage. Yego. Ibyo byose niyo bikomeza guteza polemike hagati y'imitwe yombi, yaba leta yaba M23. Kandi ibyo byose n'ubundi birakorwa mu gihe yaba M23 ndetse n'igisirikare cya leta bashize, twavuga yuko bagize umukono ku masezerano y'ibanze cyangwa amahame ngenderwa yo guhagarika imirwano. Ariko bigaragara yuko kubyubahiriza impande zombi iki kizamini cyabatsinze, uko yaba M23 ntabwo yabyubahirije, yaba leta ntabwo yabyubahirije. Ibyo byose bigakomeza guteza panike mu baturage. Ya, ubwo nuko nguko situation imeze rero. Nuko bimeze, niko bihagaze, impande zombi zirakora reinforcement. Yes, Vise, tuvuye rero hano, ariko Vise, niba impande zombi ziri gukora reinforcement, yabamaze ari gukora reinforcement, ikigaragara cyo hamaze kugerayo ingabo nyinshi pe. Uko tekereza igihe tumaze twumva ngo FARDC cyangwa se guverinema muri bira bicirimo reinforcinga, tukumva wewe turanabo barimo barariforcinga, ikigaragara hari ahantu hagiye kuba intambara ikomeye cyane pe. Biranashoboka yuko batarwana bakavuga bati dore tumaze gushyira ingabo nyinshi hano katurekeraho. Ariko nabyo wabiha amahirwe makeya
ariko ubona nta kindi bagamije kuko yaba ari leta yaba ari M23 nta n'umwe wifuza gushyira intwaro hasi ku buryo butunguranye, ariko ubona yuko icyo bagamije bose ni ukugira ngo buri wese abe yakwigarurira igice runaka cyangwa abe yakurwa mu gice runaka. Yes, Vise, twagiye rero, reka dusimbukire kuri iyi nkuru, inkuru irimo iravuga ko Umuhozi Kainerugaba yatangaje amagambo akomeye cyane igihe M23 yaba yigaruriye cyangwa se yaba ifashe uno mujyi wa Uvira. Nibyo, Umuhozi Kainerugaba nyine ni general, akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko akiyongeraho n'ikindi yuko ari umuhungu wa perezida Museveni. Nyuma yuko abonye nyine amarifosimenti ari gukorwa impande zombi, yaba ari M23 yaba ari leta, yego, yavuze ati igihe umujyi wa Uvira wafatwa na M23, ati nanjye niteguye guhita nifatira Gisangani. Ati kandi ikindi nanone, ati mwumvise yuko hano za Gisangani hari abatanshuro bagera mu gihumbi baturutse Salvador ni muri Colombia, yego, ndetse ataba abatanshuro rwose, ati ndaza kubashaka mbafate. Ibi ntabwo ari ubwa mbere avuze amagambo nk'aya akomeye, kandi ukabona ko agize ingaruka ku cyo yavuze. Muri 2024 mu kwezi kwa 10 yigeze avuga yuko ashaka gufata umujyi wa Goma, yego, byarangiye nyuma y'amezi 3 M23 iwufashe. Biranashoboka yuko rero n'ubundi umujyi wa Uvira wafatwa na M23 bifitanye isano n'iri jambo Umuhozi Kainerugaba yavuze. Yego, ikindi nanone yavuze yuko adashaka abacanshuro b'Abanyarumaniya ndetse n'Abagineri mu mujyi wa Goma. Avuga yuko agiye kubafata. Gateye kabiri n'ubundi ingabo za M23 zahise zifata abacanshuro ba Rumaniya bari mu mujyi wa Goma, ndetse zifata abasirikare ba DRC. Warabibonye yuko bahise bataha nyuma y'uko nyine batsinzwe, kandi Umuhozi yari amaze no kubivuga. Biranashoboka yuko rero n'abana bacanshuro wabona mu minsi ya vuba bafashwe, ukabona M23 irabafashe, yamara kubafata noneho ugatangira kubona batangiye gucyurwa mu bihe bitandukanye. Vise, amakuru aturuka i Goma ndetse akaba anaturuka muri Kenya aremeza ko William Ruto agiye cyangwa se yaba yamaze no kohereza ambasaderi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, ariko hakaba n'indi ntumwa cyangwa se undi twakwita ni nka ambasaderi ugiye koherezwa hano muri Kivu Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Ibi biraza gutuma habaho ukumvikana kw'iki gihugu cya Kenya ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urabibona ute? Hari itangazo twabonye ryasohowe n'umuvugizi wa perezidanse nyine ya Kenya, bigaragaza yuko perezida William Ruto yashyizeho abahagararira igihugu kiri mu bihugu bitandukanye. Kimara kubashyiraho mu bihugu bitandukanye no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine yagize abashyiraho, aho mu gice kigenzurwa na M23 yashyizeho umubaserukira ni umugore yashyize bita Judi Kiaria Nkumiri, amushyiraho umukonsila nyine uhagarariye inyungu za Repubulika ya Kenya mwabiri kigenzurwa na M23. Yego, ndetse agena n'undi twavuga ko ari ambasaderi wungirije ambasaderi wa Kenya i Kinshasa, witwa ambasaderi Moni Manyanje. Akaba rero yashyizeho abantu babiri ubona yuko kandi abigambiriye. Icyambere ukabona ko agamije yuko Repubulika ya Kivu yemerwa nk'uko abantu bakunze kubivuga. Ikindi ubona yuko agaragaza ko afite inyota yuko Kinshasa yareka kino gice kigenzurwa na M23 kikigenga. Yego, uribaza uti rero biraza kugenda bite? Muri diplomasi kiraba ikibazo gikomeye cyane hagati ya Kenya ndetse na Kinshasa, kubera yuko harimo ibibazo byinshi mbona bihera muri 2022,
ikibazo cya mbere urabizi yuko muri Kenya bari bohereje ingabo ziza mu butumwa bwa EAC zijya hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta. Yego. Noneho Tshisekedi agategeka ingabo za Kenya yuko zirasa M23, ariko umugaba mukuru w'ingabo za Kenya akabyanga, wari uyoboye izi ngabo za Kenya muri Kongo icyo gihe. Bagaragaye amashusho agaragaza yuko perezida w'icyo gihe Tshisekedi yari arimo abwira nabi uyu muyobozi w'ingabo za Kenya, amubwira ati niba udashaka kubarasa tugiye kuguteza abaturage ba Kongo bakugirire nabi. Urabizi yuko byaje kuri umwuka mubi, birangira n'ingabo za Kenya zivuye muri Kongo, ubutumwa burangira mu by'ukuri Kenya akumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanze. Nyuma yaho haza kuzamo indi skandale muri 2023 ikomeje, aho Colonel Nanga yahungiye mu gihugu cya Kenya avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaze gukurwa kuri kuyobora komisiyo y'igihugu y'amatora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akimara kugera muri Kenya yahise ahuza abanyepolitiki batandukanye ndetse abahuza na M23. Yego. Ashinga ihuriro rya AFC. Amaze kurishinga, urabizi yuko perezida Tshisekedi akoresheje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga basabye ubusobanuro Kenya. Bagayakina arayibwira bati ntabwo byari bikwiye yuko wemera yuko iri huriro rirwanya ubutegetsi bwanjye rifungurira imiryango mu gihugu cyawe. Akwiye kuba bafata ukabafunga. Icyo gihe perezida wa Kenya aravuga ngiye ntabwo bindeba, kubera yuko nshyigikiye demokarasi, wakora icyo ari cyo cyose kitabangamiye amategeko ya Kenya ngewe ntacyo namuvugaho. Ibyo bigaragaza umwuka mubi wabaye hagati y'ibihugu byombi. Hari n'abandi banyepolitiki bagiye bakunda kunyura muri Kenya, harimo Joseph Kabila byagiye bivugwa, harimo n'abandi bo muri M23 byagiye bivugwa ko bagiye banyura muri Kenya. Ibi rero byiyongera kuri ibyo byose, bigaragara yuko umubano utari buze kuba mwiza. Ariko mu bindi bihe bitandukanye perezida wa Kenya yajya avuga mu kibazo cyo gucuruza amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri buno burasirazuba bwa Kongo bugenzurwa na M23. Bakaba baravuga yuko afite ukuboko mu kuba acuruzanya amabuye na M23. Yego. Harimo rero ikintu cya mbere kigaragaza yuko ashobora kuba yashyizeho uyu mukonsira mu buryo bwo kugira ngo akomeze asigasire inyungu ze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi nanone kugira ngo aterete AFM M23 nk'umuntu wabahaye platform yo gukoreramo n'uburyo bwo kugira ngo uyu mutwe ufungurirwe muri Kenya. Ababwira ati dukorane n'ubundi kuko ubutegetsi bwa Kinshasa twarashwana. Aha ntabwo biraza koroha. Dushobora no gutanga igisubizo gikomeye kuri presidence ya Kenya, ukabona M23 yemeye uyu mukontira bohereje, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukirukana ambasaderi wabwo wa Kenya mu ntuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uyu batemye bakamwanga. Avise reka dusa n'abinjira sasa muri update. Abantu bavuga ati se kuri tele cyangwa se hariya ku kibuga cy'imirwano frontline bimeze bite? Reka rero ariho duhita twerekera, twigarukire kuri Wazalendo yavuze ko iri mu rugendo ndetse irimo irerekeza za Bukavu. Nyamara ejo rundi yari yavuze ko mu by'ukuri bari kugenda bareba ukuntu bagera mu bice bigiye bitandukanye. Twumva ngo Nyangezi FARDC bari mu ntambara. Ubu muri iki gitondo iri tangazo Wazalendo basohoye muri Sud Kivu nuko ngo urugendo rwabo rurimo kugenda rwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Nyuma yuko nyine bagiye muri za Panzi bavuze ati turimo turerekeza za Bukavu, ubundi kuko twarabigerageje kugira ngo turebe ko bishoboka. Bigaragara yuko kugera mu mujyi wa Bukavu byoroshye. Baravuga bati rero n'ubundi ubu ngubu tugiye kwerekeza mu mujyi wa Bukavu muri weekend ndetse no mu yindi minsi. Yego. Ati kuko intego dufite nuko uno mujyi tuwubohora. Baravuga ati ubu ngubu tugeze aho bita Kamagema. Bakareba batigeze aho bita Kamagema. Ati nta yindi ntego bafite rero no kwerekeza mu mujyi wa Bukavu, noneho bakabuhora nk'uko bahawe misiyo na perezida Tshisekedi ndetse na bajete bitakwira bayobora izi Wazalendo. Yavuga nyine nyuma yuko n'ubundi bagaragaye bajya za Panzi, bagaragara bari za Ruvungi,
bagaragara bari za Katana, bagaragara za Muramba, ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Bagiye bavuga yuko icyo bagamije ari ukugira ngo bagere mu mujyi bawubohore nk'uko bahawe misiyo nabo bategeka. Ubwo muri make turakomeza twumva imirwano nk'uko bana bivuze ko iyi weekend batagiye guha umuda, batagiye guha agahenge M23. Birashoboka ko bashobora kubona ari bake ntibahite barwana, ariko babona n'ubundi M23 irangaye nk'uko ejo bundi byagenze, bagakomeza bakoresha ilitrasiyo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu, noneho bamara kubona bamaze kuba benshi ukabona bararwanya. Reka twikomereze no mu zindi update, turaza kugaruka muri Uvira. Hari amakuru ndimo ndagenda nkurura arimo aragenda ngeraho, ubwo reka tubanze duce no mu zindi update ndaza kugenda nyagarukaho. Hanyuma bise ngo muri Nord Kivu ahantu bita Beni ndetse na Bunia gutwara abagenzi byahagaze kubera ibitero by'uyu mutwe bita ngo ni ADF naro. Kubera iki aba bagiye muri za operation Shuja byabananiye kugeza ubwo abaturage n'ingendo zihise zihagarara? Ese ibi babikoze kubera iki? Byose ndagira ngo tugende tubigaruka bwana Vincent. Abaje muri operation Shuja byabananiye kubera yuko urebye mu nzu yatangaza ubona yuko afite izindi nyungu zitandukanye no kurwanya ADF. Itambere ubona yifuza no kugira ibice yigarurira, ubona ikindi ashaka gushyigikira imwe mu mitwe yitwaje intwaro, kuko urebye ubutumwa yandika rimwe na rimwe ubona yuko ashyigikira M23 rimwe na rimwe. Yego, rero kuba Shuja yasoboka kandi hari n'imitwe ashyigikira byagorana, kuko hari izindi nyungu ashaka kugira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Ituri. Tukabona rero icyo yarimo cyo gushaka imitwe yitwaje intwaro irimo Codeco, irimo ADF ndetse bakongeraho n'abazarendo nk'uko nabonye babivuga, ntabwo yabishobora mu gihe azishyize imbere kandi ku buryo ari inyungu zabangamira iyi operasiyo nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubyifuza. Urabizi ko aya masezerano yashize bayavugurura ejo bundi Kinshasa. Yego, baragizemo yuko n'akano gace ka Beni karimo kugira ngo bajye barwanya imitwe yitwaje intwaro ihari. Ariko wabona ibyo muzo atangaza, atashaka no kwifatira Gisangani, atashaka gufata abacancuro, mu gihe bano bacancuro bivuga yuko bafashe ubutegetsi bwa Kinshasa. Ukabona yuko bishoboka ko ashobora no kureka iyo mitwe yitwaje intwaro kugira ngo ugende, noneho iteze akavuye mu bacancuro, nimara kubateza avuga ati dore abacancuro wazanye kandi batemewe n'amategeko byabananiye, nibo bari guteza akavuyo. Noneho akwinjirira mwugo buryo avuga ati dore nje kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ariko ari ukugira ngo afate ba bacancuro nk'uko yabitangaje. Byerekeranye no guhagarika transport z'abagenzi mu bice bya Bunia, biraturuka ku kuba ibitero bikomeza kwiyongera bya ADF mu bice bitandukanye. Yego, harimo igice cya Bunia nyine nk'uko turi kukivuga, harimo igice cya Beni, harimo igice cya Butembo, harimo igice bita Runa, Komanda, ndetse n'akandi gace bita Fere n'ako bita Eringeti. Aha hose hagiye hagaragara n'ubundi ibitero bikomeye bya ADF. Urabizi yuko muri teritwari ya Njugu ndetse na teritwari ya Irumu aherutse kubamo ibitero bikomeye by'umutwe wa ADF, cyane cyane mu kane gace ka Komanda. Ahaguye abaturage bagera muri 51, abandi benshi bagakomereka. Urabizi yuko n'ubundi mu duce tundi dutandukanye two muri teritwari ya Njugu naho nta munsi w'ubusa tutumbamo ibitero bya ADF. Ibi rero byateye abatwara abantu ndetse n'ibintu ubwoba, kuko mu bihe bitandukanye bagiye bakora ibitero n'ibi ngibi, ikambura abashoferi, ikabatwara ibyo bari batwaye, ikabambura amafaranga, ndetse igashimuta n'abantu babaga batwawe n'izi modoka. Abo bashoferi rero baravuga bati mu gihe abantu baba bakomeje kwamburwa gutya kandi twe tubatwara, ati byazaduteza ibibazo. Icyo dukwiye gukora nuko dukwiye guhagarika izi ngendo noneho kugira ngo turebe niba leta hari icyo iri buze gukora, kubera yuko na leta bagiye bayishinja yuko yagiye igira imbaraga nkeya, FARDC itagiye itabara abaturage mu bihe bitandukanye,
mu gihe ino mitwe yabaga ibateye. Yego. Rero kikaba ikibazo gikomeye, abatwara abantu bakavuga bati niba tudacungiye umutekano, niba leta yarakomeje gutsindwa, nta mpamvu yo gukomeza gutuma twiyahura ngo tujye kujyana abantu mu kaga. Niba leta itsindwe, natwe ko turi duhagaritse, noneho tureba aho bishya bishyira, nitubona umutekano ugarutse, nitubona abaturage batekanye, tuzongera dusubire gutwara abantu noneho mu buryo tubona ko ubuzima bwacu butajya mu kaga. Kuba sivile baravuga bati ayo dukorera barayatwara, n'ubundi dushobora gukomeza gukora batwiba ntitugire icyo tugeraho. Ni n'uburyo arega bwo kwicungira umutekano. Nabwo ni uburyo bwo kwicungira umutekano, kuko burya niba leta yaratsinzwe mu gucungira umutekano abaturage, ntabwo nabo babura ubwenge ku buryo bakomeza kwishora mu bintu bitabuza ubuzima kandi bibuza n'abo rega batwara umutekano ndetse n'ubuzima. Niba hari abagore batwarwa bakajyanwa kuviyorwa batwaye n'ibyo byihebe byo muri ADF kandi babakuye mu modoka z'aba ngaba, niba hari abakobwa, niba hari abana batwarwa mu gisirikare cy'iyi mitwe, nabyo rero mu buryo bwo kubacungira umutekano nuko batabajyana, noneho leta yabona ko ari ikibazo ikadeployinga igisirikare cyayo, noneho kikajya guhangana n'iyi mitwe. Hamara kuboneka umutekano, noneho abangaba bikorera bakajya babona kujyayo, kuko bazaba babona ko leta ko yashyizemo imbaraga azituma nyine babasha gukora muri kirimo nziza kandi ibafasha no kugira ngo bagire icyo baronka. Vise, intumwa za Katari ngo zageze Bujumbura rwose mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntumwa niki cyabazanye hano mu gihugu cy'u Burundi? Ni ku butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, yatumiye nyine umwami wa Katari yuko yasura igihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko atanze ubu butumwa rero, hari delegation y'ikiba mu muryango nyine w'umwami wa Katari. Yego. Iyobowe n'uwo bita Sheikh Mansour bin Jabori. Yego. Ari kumwe n'abandi bantu benshi bavuye muri Katari, baraza ubu ngubu ejo bageze i Burundi, bakirwa na minisitiri ushinzwe ubucuruzi, amabuye y'agaciro ndetse n'ibikomoka kuri peteroli n'ubukerarugendo, bita Dr Hassan Kibeya. Ariko kugera iyi saha ntabwo Uburundi buratangaza icyo aba bantu baganirije. Biteganyijwe yuko iri tsinda nyine ryavuye muri Katari n'ubundi bizabonana na Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Ariko abakurikiranira hafi politike y'u Burundi baravuga ko harimo politike yo kugira ngo babone ibikomoka kuri peteroli, kuko bitagiye biba ingume mu iminsi bigatuma bakuramo imyigaragambyo, abashoferi, abaturage bakataka yuko bafite ikibazo cyo cy'imibereho, bafite ikibazo cy'amazi kubera yuko babura ibikomoka kuri peteroli. Yego. Icyambere rero ukavuga yuko ari politike yo kugira ngo babe babona ibikomoka kuri peteroli bikomoka mu kino gihugu. Ikindi akaba ari politike ishingiye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko igihugu cya Katari ari n'umuhuza. Kandi bakaba baragiye bagaragara yuko ubuhuza buri kuba hagati ya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa Uburundi butagaragaramo. Ubuhuza buri kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bubera za Katari ndetse na Amerika, Uburundi butagaragaramo kandi buri mu intambara. Bakavuga bati rero Evariste Ndayishimiye yababikoze kugira ngo nawe abashe kugaragara mw'ibi bibazo mu buryo bugaragara, Katari menye yuko nawe afite aho ahuriye na cyo kibazo. Bivugwa yuko rero ashobora kuba yishakiye nawe umuvuno waho yanyura, noneho Katari imenye ko nawe akwiye kuba umugenurwa bikorwa muri biganiro. Akaba rero nawe bari kwigiringira buryo ki yakwinjizwa muri aya masezerano, ku buryo amabuye y'agaciro ava muri Kongo nawe yazamugirira inyungu nk'uko bamwe mu basesengura politiki y'iki gihugu babivuze. Ndabonye umuporotone wo mu Burundi avuga yuko kuba ibi biganiro byarahuzaga AFC M23 na leta ya Kinshasa, ariko ibyo bavuze ntibagire n'icyo bavuga ku Burundi ko ngo byababaje Evariste Ndayishimiye. Akaba rero yarafashe gahunda yo kugira ngo atumire ubwami bwa Katari, noneho bagire abo bohereza kuza kuganira kuri ibi bibazo,
cyane cyane ko yakoresheje na minisitiri nyine ufite mu nshingano iby'amabuye y'agaciro, ingufu, inganda, ubucuruzi n'ubukerarugendo. Bwaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo babiganireho, noneho yerekane amabuye y'agaciro afite, ariko anerekane ko ayava muri Kongo nawe yabyaza umusaruro. Yerekane ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo, yerekane n'ikibazo cya esanse afite n'ibindi bikomoka kuri peteroli, naho abe yapfunyita kubona ibibazo afite nabyo Katari yabyumva, none imufashe kubikemura, kandi imufashe no kumvisha Amerika ko ibihano yamufatiye yuko abarundi badakwiye kubona viza ko bikwiye gukurwaho. Ibyo byose rero bikaba ari je politike nawe yakoresheje mu buryo kugira ngo yitabare. Aha, reka dukomereze muri Ukraine. Vise ngo abaturage bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane yamagana inama ya Trump ndetse n'uwitwa Putin. Reka iyi nkuru tuyicemo twihuse. Nibyo, abaturage ba Ukraine nyine bakoze imyigaragambyo. Bakoze imyigaragambyo yo bamagana ihura rya Perezida Putin ndetse na Trump. Gusa nubwo bayikoze ntabwo byabujije Trump na Putin guhurira muri Arasika nyuma y'imyaka 10 nyine n'ubundi Trump atagera muri Amerika. Aho Trump yaherukaga muri 2015 atagera ahubwo ubwo muri Burusiya. Oya, Putin atagera muri Amerika. Waruvuze ngo Trump atagera muri Amerika. Oya, Putin atagera muri Amerika, ariko baza guhurira muri Arasika n'intara n'ubundi ya Leta Zunze za Amerika yaguzwe ku Bufaransa mu 1875. Igurwa amadolari 70,000 y'Amerika. Putin yaje kwemera kujya rero kuko yabonaga n'ubundi nta kibazo afitanye n'iyi ntara. Ariko hari abanje gukwirakwizwa amagambo aravuga bati birashoboka yuko Putin yazajya mwa kino gihugu agafatwa kubera ko yashyiriweho impapuro zimuta muri yombi. Ariko abandi bantu bakavuga bati ntabwo Amerika ishobora gukora iryo kosa ngo imufate, kuko iramutse imufashe haba ibibazo bikomeye, ashobora kuba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Abaturage rero bakoraga imyigaragambyo bavuga ati turamagana inama ihuza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ati kubera yuko Putin yaraduteye, Putin yiyometseho ubutaka bwacu, ati none bagiye kugambana na Amerika noneho babugabane. Ati ntabwo tubyifuza. Urabizi yuko Donald Trump yari yavuze yuko kugira ino ntambara ihagarare ari uko Uburusiya afata ubutaka nyine bwafashe kuri Ukraine bukabugumana. Ariko Ukraine ikavuga ati ibyo ntabwo tubikozwa, ntabwo twabyemera. Akaba ari nabyo byatumye nyine bano baturage bakora imyigaragambyo bakavuga bati ibintu ntabwo tubyemera. Ariko ntibyabujije guhura n'ubundi bahuje, ariko mbere yo guhura Trump yari yavuze ko batari buze kugira icyo bavuga ku butaka bwa Ukraine bufitwe n'Uburusiya ngo kuko batagira icyo bavugaho Zelensky adahari. Vise, tubwire urugendo rwa Olivier Nduhungirehe muri Australia bihagaze bite? Nyine Minisitiri Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Uko ari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yahuye na mugenzi we Minisitiri wungirije ushinzwe Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi muri Australia witwa Matt White. Yego. Bahuye baganira ku byerekeranye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cya Australia. Bahurira mu mujyi wa Adelaide. Yego. Bagira ibiganiro cyane cyane byibanze nyine ku mikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'u Rwanda na Australia. Kubera yuko Australia ni igihugu gikize ku bintu by'ubworozi, ku kintu cy'amafi ndetse n'ubworozi bw'inka cyane cyane muri uyu mujyi wa Adelaide. Bakugana uburyo rero umubano w'u Rwanda wakomeza kugenda ndetse n'uburyo bakomeza gufatikanya mu byerekeranye n'ubucuruzi ndetse n'indi mikoranire iteza imbere ibihugu byombi. Yego. Aha, twagiye rero dusubire gato muri RDC kuri raporo ya OCHA. OCHA yasohoye raporo rero yindi yayisohoye ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Nyuma y'uko ishyiramo raporo agaragaza ubwicanyi bubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
akaba ari raporo rero yasohowe n'umuryango bivuga yuko ubundi ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro muri Njugu ndetse na Irumu bukomeje kwiyongera. Abantu bakomeje kubura ubuzima, abantu bakomeje kuba mu byabo ku bwinshi kubera uyu mutwe wa ADF. Yego. Aho bavuga yuko mu minsi itarenze 5 itagera kuri 5 hamaze gupfa abaturage bagera muri 47. Kuko nugera ku itariki 13 kugera ku itariki 15 twabara ko ari iminsi 4. Kwapfuye abantu bagera muri 47 kandi bishwe n'uyu mutwe wa ADF. Mu by'ukuri bagaragaje yuko abaturage nyine bo mwa kimwe gice cy'uburasirazuba bwa Kongo bari mu kaga ku buryo bukomeje. Yego. Uko uyu mutwe wa ADF ukomeje kubabuza ubuzima mu buryo bukomeye kandi ko ukwiye kurwanywa ku buryo abaturage babura umutekano. Yes, vise niba nta zindi update rero buratwakurekura tukaza gusubira muri update time. Urakoze cyane. Nguko rero bakunzi ba Jeune Official, nguko rwose uko updates zacu zo muri iki gitondo zihagaze cyangwa se zari zimeze. Ubwo nyine tuze gusubira mu yandi masaha ariko mbere uko tumanuka cyangwa se tubarekura rwose dusoza ikiganiro cyacu ni munyemerere mbabwire ko ibintu bikomeje kugenda bizamba, ibintu bikomeje kugenda bibi cyane kuko nk'ubu amakuru atugeraho aravuga ko na n'ubu mu bice bigiye bitandukanye hano muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu haramukiye imirwano. Iyi mirwano rero tukaba turi buze kugenda tubagezaho uko byagenze cyangwa se uko bimeze mu masaha yacu ya update kuko muri minota turabona ko iminota yatujyanye. Tureka dufate umwanya tubikurikire tuze kubagezaho masaha akurikira. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent ku murongo wa telefone, Rayeki ndetse na Sheya Ningenzi. Ciao. Kwakire muganga Damasi. Bakunzi ba Jeune Official, mwese rero inkuru nziza abazaniye ndagira ngo ayibagezeho. Murakoze cyane bwana Eugene. Twegereze ishami rya Prime Health Infinity abantu batuye Nord Kivu, by'umwihariko abari mu bice bya Goma. Turi mu mujyi wa Goma muri gare centrale de Goma. Ni gare yegereye Rond-Point Sinierse. Kugira ngo tugereho neza winjira mu muryango usohoka aho bisi zisohokera, ukinahijira icyapa kiri hanze urakibona ku muryango wa 2 muri iyo gare. Ukigeramo abakwakira barahari, harimo umuganga ugomba kugufasha, harimo abagomba kukwakira, harimo abakozi bakora massage. Bivuga ngo dufitemo service enye. Harimo consultation préventive, harimo imiti, ya miti tuhora tubabwira iva mu bimera ikomoka muri Aziya, 40% bari ibinini ariko hakagaragaramo na poudre n'amasiro. Ikindi niyo massage tubabwiye ifasha abantu bagizweho ingaruka n'indwara z'amagufa, impanuka. Tukababwira ko hari na regime ubujyanama buhagije bubafasha mu kumenya ibyo kurya bibafasha kugira ubuzima bwiza. Iyi miti ngigera mu bice bigiye bitandukanye byo muri Grand Nord, haba muri Rubero, ukagera za Butembo, Kasinde ndetse we na Zaituri Beni n'ahandi hose barayibona. Bunia nabonagana n'ahandi. Ariko nkanabitsa ko abantu bari kubera bisi ziri hariya zerekeza mu bihugu byose. Tuvuga bivango tuzatubashyira kuri kuriye abantu bari Uganda, aho baba baherereye hose, Kampala, Kenya, bisi zigiye zirahari. Yewe na za Sudani zirahari, Tanzania zirahari, Burundi zirahari. Ubu byoroshye abantu bari Burundi twari twarabuze ko tubafasha no kutuvugisha tukabashyirira kuri kuriye.